Haleluya. Turanezerewe cyane kuba hano. Gasabe bampere mikrofone mama pasiteri wacu Ladi yafashe gusoma. Turirimba kafensi kamwe abararaba mu gitabo Ubutumwa bwiza bwa Yohana bwa Luka. Arakoze pasiteri wacu ku ijambo ryiza duhaye. Twongereho kandi tugira umwuka wa Mariya. Mariya yabicaye ku birenge by'Umwami. Luka, ubutumwa bwiza bwa Luka 11 umurongo wa 21 na 2. 11 ubutumwa bwiza bwa Luka igice cya 11 umurongo wa 21 n'umurongo wa 22. Nze gukoresha umwanya neza, ndaza gusaba ngiye kurangiza abakarumeri kuza tugira akantu kamwe. Nshaka kuririmba kafensi kamwe twese ariko muriko murarondera aho dusoma kandi turirimbe n'amajwi yacu. Hallelujah. Amen. Bariya abantu bariya hariya hirya babusoga sinumvisha amajwi yabo nabareba mwe nk'abazamura amajwi. Siko kuri se? Namwe mwe nk'abazamura amajwi. Hari ne mu bashumba sindahareba ariko mwebwe ni mwe nk'abazamura amajwi. Inyanja nizisuma icumi gahenda kono kwereka yukwidukunda inyanja we Beni yari hari amateraniro twazanye twirigwanye ari he yasohotse hariho David ntiyaje muri Gezo des Armes tiyaje David haguruka David ngiye kumwereka refera wawe uzi mutora wa azi atanga harura David mwe gitangaza nimwe bazamura David atera harura 3 twumva makuru hari ya David zamura amaboko David atera harura 3. Imana guhumugisha. Turashimye ko mwadutumiye cyane bakozi b'Imana. Hano ni mu rugo muri Girugari kuko pasiteri wacu abivuze. Mwari mugize iminsi mutaradutumira nyabuna. Mwaba Kristo si twebwe twaranze naba ngabo. Nyabuna dubeshe. Twagedura namwe mukatubwira ngo ngurumva ngo ntimwaza naba bari baratumye. Naho bo tubwira kurindi yinga twogaruka. Aha ni mu rugo. Ariko kubera ari bafite ikashe ntibatubwiye vuba vuba. None ga mwakoze cyane ko kutubwira tukaza siko timunezero wabagira ugana twari kuza twese mu gatondo ariko kubera ibindi bikorwa twadufite timu imwe yaje n'iyindi yaje mu nyuma muzukuri icubaro kibicima ngiye kuvugana namwe rino jambo rigufi somera umurongo wanditse mu gitabo cya Luka. Umuntu w'inkomezi afite ibigwanisho iyo ateramiye urugo rwiwe ibintu vyiwe biba amahoro. Umurongo wa 22. Ariko umurusha inkomezi yaramutse amuteye akamunesha amwaka ivyo bigwanisho amwaka ivyo agwanisha byose yari yizigiye akanyaga ibintu vyiwe akabigaba. Amen. Umuntu w'inkomezi afite ibigwanishwa bye. Semeni amen. Umuntu w'inkomezi afite ibigwanishwa bye. Iyo ateramiye urugo rwiwe. Semeni amen. Ntateramiye urugo gusa, iyo ateramiye ibintu bye. Iyo ateramiye abana be, iyo ateramiye umugisha wamuhaye, iyo ateramiye ishengero, ibintu bye bigira gute? Ibintu bye bibaho. Umuntu w'inkomezi afite ibigwanishwa iyo ateramiye urugo rwiwe, iyo ateramiye ishengero, ibintu biba amahoro. 22 yavuze ngo ariko iyo haje umuntu amurusha imbaraga agira gute? Amwakizo yarafite byose yamara akabigaba.
muri uyu mugoroba ndashaka kubabwira bavandimwe muri Girugari natwe bakarumeri twibikeho ibigwanishwa. Nidutibikaho ibigwanishwa hari uwundi muntu azaza kutunyaga nizo dufite. Sekibi arahari. Mu gitabo cya Yohana haravuga ngo icyamuzanye ni ukwiba no kwica no gutikiza, ariko Yesu yaraje ngo zironge ubugingo kandi ziburonke busanzwe. Semeni amen. Umuntu w'inkomezi iyo yibitseho ibigwanishwa. Ngiye kuvuga ibigwanishwa bitatu kandi ndasoma amaverse atatu nimara abakarumeri mwe mugira hano mwe muze mutambuki hano mama pastor nadusomeye muri Zaburi ya 31 umurongo wa 4. Muga ngiye kubabwira ibigwanishwa byo kwibika apana Manchester, apana ibishara yakabumbu y'abaki ko murumva mwa baririmbyi mwe apana kwibika akabumbu. Abakarumeri muze hano muze mutambuke muze hano iva bashingira intahe. Kurabona ko yobura wewe kuratekereza ko intahe yobura hano nibeze hano nibegere hano intahe iza kugira imbaraga. Ariko banze mbabwira ijambo kwanza. Umuntu w'inkomezi afite ibigwanishwa byiwe yateramira urugo rwiwe ibintu byiwe by'amahoro. Ni mwanaume kama Yesu, haleluya. Ni mwanaume kama Yesu, haleluya. Ni mwanaume kama Yesu, haleluya. Haleluya we. Ni mwanaume kama Yesu, haleluya. Ni mwanaume kama Yesu, haleluya. Haleluya. Ni mwanaume kama Yesu, haleluya. Ni mwanaume kama Yesu, glory. Ni mwanaume kama Yesu, haleluya. Ni mwanaume kama Yesu, haleluya. Ni mwanaume kama Yesu, haleluya. Ni mwanaume kama Yesu, Yesu we. Ni mwanaume kama Yesu, haleluya. Ni mwanaume kama Yesu. Mekoza bravo. Haleluya. Umuntu w'imbaraga. Semeni amen. Iyo yibitseho amabomba atomike. Semeni amen. Atukuzwe. Tugomba kwibikaho ibigwanishwa. Ikigwanishwa cya mbere n'amasengesho. Somera umurongo mama Zaburi ya 31 umurongo wa 4. Mwumvirize. Tugomba kwibikaho amasengesho. Semeni amen. Kuko Satani aradute ariko tugomba kwibikaho. Abakarumeri ko murabyumva? Umva Peter. Timukigere mwibikaho amakuru yakabumbu. Muzamwikaho ijambo ry'Imana. Havuga wote mama. Unkure mu mutego bantegeye mu mpisho. Hari imitego badutegera mu mpisho tutabizi. Bakagira inama zigafatwa. Semeni amen. Ariko ko wibitse ikigwanisho twitwa amasengesho. Bigira gute? Kuko ari wewe buhungiro bwanje. Unkure wa mana we mu mutego bantegeye mu mpisho. Haleluya. Amasengesho azadukura mu mitego badutegeye mu mpisho. Baza badutega nijoro turyamye we. Amaze bagasanga wafukamye ukavuga ngo wa mana we ndagukunda. Haleluya. Mana nzagushimisha umutima wanjye. Navuga ibigwi by'amaboko yawe, navuga ineza wangiriye, Mana we, nabiye byari bikomeye, warabiduye Mana. Haleluya. Unkure mu mutego bagize gute? Bantegeye mu mpisho. Hari abaza badutega mu mpisho tutariko turabona. Ariko iyo twibitseho amasengesho. Moise ikidari cyawe nakibuze uno munsi reba ukore kumijya yose. Umunsi nakibuze ku kanisa. Ukore ukidari umijya yose. Semeni amen. Atukuzwe. Iyo twibitseho amasengesho inama zo mwijima zazimenya makuru. Hariho abandi abaza bibikaho kabumbu. Amaze abakama baza bakarara bari iri makamba.
bakamamurengeza bakamujana imakamba akazarararima akarya inyama atatetse ntacyo yibiseho. Ariko iyo muntu yibiseho ijambo ry'Imana, iyo muntu iyo yibise haleluya na ni mwana umeka kama Yesu 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 haleluya. Urugogwe abana bibira mahoro. Amen amen. Ntabwo bayaye. Amakuru y'ijoro bazamenya amakuru bakavuga hariya. Uriya muntu n'umunyembaraga. Uriya muntu n'umunye hari ivyo yibitseho. Hari igitaramo yibitseho. Ya. Haleluya. Haleluya. Hagataho icuma cyanje kiri hariya hanze. Kurumva muga kiri hariya hanze. Iyo ntimeze nk'aba ntabwishobora kuvuga itakora nikangwa n'amatu kakibiheta itabaye nawe ushobora kwitana imbere. Iyo nimeze nk'abantu ntabwishobora kuvuga itakora nikangwa n'amatu kakibiheta itabaye nawe ushobora kwitana imbere. hari ikintu pasiteri yabigishe mu gatondo nacishijeho amaso kuri cano yanyu hano. Yabigishe kwizera siko nta kwizera wacishije mwasomye gukura, ariko wasomye igihe nagezeho wari kusoma kwizera. Mureke mbabwire umunyenkomezi aza yibikaho kwizera. Mureke basomere mu Efeso. Nanezerewe n'uwo murongo baye bomba atomike. Umunyenkomezi aza yibikaho umutima wizera. Ntaza yibikaho amajambo bamubwiye kwa muganga. Ntaza yibikaho ivyo bamubwiye iwabo. Amen amen. Aza yibikaho ikimana yamuvuzeho. Haleluya. Haleluya. Iyo ndimeze nk'abantu ntabwishobora kuvuga itakora nikangwa n'amatu cyangwa ibiheta itabaye nawe ushobora kwitana imbere. Mumvirize 6:16 mu gitabo cy'Abefeso. Twibikeho kwizera. Vuga mama. Kandi hamwe n'ivyo vyose mwakira inkinzo yo kwizera niyo muzoshoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Hariho imyambi ya wa mubi, hariho imyambi ya wa kandi gira muti yaka umuriro. Ariko kwizera niko kuzozimya imyambi ya wa mubi. Amen amen. Twibikeho kwizera niho tuzoshobora kuzimya imyambi ya wa mubi. Azorase asange akizira kwizera iraho. Haleluya. Haleluya. Iyo ndimeze nk'aba ntabwishobora kuvuga itakora nikangwa n'amatu cyangwa ibiheta itabaye nawe ushobora kwitana imbere. Haleluya. icya gatatu mwibikaho y'amakuru y'ijambo ry'Imana. Gipa mbura amakuru yo kwibikaho papa. Amajambo naya Yeremiya yaravuze ngo amajambo yawe yarabonetse ndayarya. Ngo maze kuyarya wahinduka ibihimbaharo n'ibinezaneza z'umutima wanje. Dore igitabo cyo kwibikaho niki. Bijya bitabo byindi z'amajurunare. Arya makuru yaba hari umungu umwe bari abahungu bo muri Kameruni bari abakinyi bariya. Amakuru yabo ntayo. Hajya ntiyo kwita. Hajya ntiyo kura abazimu biwanyu. Karande oyayi. Dore igitabo kiza gihindura amateka y'abantu. Ndio. Igitabo kiza Haleluya. Haleluya. Iyo ndimeze
Daniel Dawudi yaravuze ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima waje mwana kugira ngo singushobore ikigwanisho cyo kwibikaho ni ijambo ry'Imana ntimukaza murota mwatsinzwe hari umuntu watubwiye pastor niho yarari ngo yarababaye cyane ngo Arsenal yatsinzwe Arsenal ngo yaratsinzwe yamara aradasinziriye ngo arababara cyane narahatse kumubwira ngo ese ko warayubabaye ngo Arsenal yatsinzwe unaniwe gusoma Bibiliya urahotowe nyine umubabaro ko Arsenal yatsinzwe uraye kuri Arsenal pagina na Yesu tugiye ijambo iyo nimeze ntabishobora kuvuga igitakora ikabwa n'abantu cyangwa ibiyeta itabaye nawe ushobora kwimana imbere iyo nimeze nk'abantu ntabishobora kuvuga igitakora ikabwa n'abantu cyangwa ibiyeta itabaye nawe ushobora kwimana imbere. mwari mwaratinze kudutumira mwari mwarabaye gute mwari baratinze kudutumira timunezerewe ba juruwe tegeka byose birebera juruwe tegeka byose birebera juruwe mureke babwira akantu kamwe kubera amakuru ya WhatsApp abantu bafite mu mitwe yabo no mu materaniro tibagiye gukira WhatsApp hano mu materaniro abantu bareba WhatsApp hano mu materaniro hano yari ibitsaho ama audio n'ama message yaruha yazana mu materaniro akaza soma ariko mu materaniro wari ibitseho wari kugeza no mu materaniro barangije yeme bagirwaye ndashima Imana yampaye icuma cyo kivuga butumwa icuma cyanjye mugazi cyo kwa Siyoni sico bukwe sica oya uyu munsi musaza bishop wacu yabivuze muri eglise naje navyibutse umunsi umwe nagiye kuvuga ubutumwa imwaro aba bantu nababwiye ituru ya mbere twagiye turi muri probox turi abantu 10 iyindi turu nagiye muri kamyo itwaye ibiyeri narabuze izindi modoka zose haboneka kimwe gusa itwaye ibiyeri imwaro yewe ngira baje bashoferi mwakumwe naho mfite ubutumwa kwigisha saa 4 urabona saa 4 imwaro igikorare barambwira saa 3 ugezeye ndavuga ndi kuri parking ndabura imodoka nimwe noneho mbona igikamyo nita muri cyo gikamyo kiranyizeza yuko saa 4 kizoba cyashitse imwaro kera igikamyo gifite ibiyeri by'abandi kirirukwanka muri bira binogo by'umunani kirirukwanka gije he ubutumwa se kirahahaye n'ubutumwa saa 4 zageze ndi hanga mu mugamba hano haruguru hano aha saa 4 zageze ndi mu mugamba hariye yewe ijenda yewe ni gitangaza ko kibaye ko saa 4 imbaye hano iriya ko barampamagara ugeze ndaje ndaha hehe mwijenda danze igikamyo cyama kigenda gutya buke ngo ndikimena ibiyeri by'abandi ndasenga mbwira Imana ngo Mana sukaho ubuntu bwawe bene data muzamusenga ubuntu bw'Imana Mana sukaho ubuntu bwawe singiye kudandaza singiye kurangura ibiraya ngiye kuvuga ubutumwa bwiza sukaho ubuntu bwawe ndo nk'umuntu anyuguza ashikane muri korana ngize gutya chef w'iyo modoka chef ibiyeri chef wawo mukuru mbona arashitse yamamubwira ngo witonde ibinogo ni byinshi yo nareze ngo arihuta chef aramubwira ngo witonde ntusubire noneho ga aritonda no kwitonda se ndamaze umuhungu mwene data kiwongirira imbabazi mu peri ifite kweli
abakozi bawe ndore bambwiye saa 4 none ndore hatugeze ugiye ngiye kuvuga ubutumwa bwiza imwaro arambwira ngo je byo bakizwa ntabyo nzi ariko reka kujana yamajana neza man uhezagira uwo mugabo hari umuhumugisha amen amen igituma nagurukije abakarumeri mwabagira ugari imodoka ntabwo nayiguriye n'umuryango wanje muganga ari hari ayo makuru aba yaramenye ntabwo nayaguriwe n'abantu bamuyomba oyaye nabo ntazo bafite abantu banguriye imodoka nabo bagaze inyuma yanje aba iyo ndimeze nkaba haleluya nabishobora kuvuga itakora bikanywa n'amacu kandi mbiheka itabayera ushobora kwitanga imbere haleluya ntibampaye voiture se twajemo turi abantu bangana gute twajemo turi abantu benshi mw'abantu nababwiye ngo mwegerane tugende mukanyosha ntiyagira usigara muze tuje kurya ubugari tumara tugende ntiyagira umuntu iyo ndimeze nkaba ntabishobora kuvuga itakora bikanywa n'amacu kandi mbiheka itabayera ushobora kwitanga imbere isezerano ryari rimaze imyaka gipa apana ibingibi biga ngo biyamuza muhanura ngo birabaye imyaka igitondo kimwe kandi imana ishimwe ntizabereye muri restaurant ngo bagire inama zabereye mu materaniro imodoka yanje yavuye mu materaniro kandi kuri podium ko murumva neza imana ihezagire karumera abarongozi bacu pasteur mu komera amashi uko pasteur si mwiza pasteur si mwiza yemwe pasteur washize wakoro ngo bano bantu batanga ifaranga banguriye imodoka ayo makuru sayo kwizegwa buso warantwaye nawe wanda gushimiye warampaye rifite kweri kajya kamodoka kawe warantwaye kwa dushikana ndagushimiye haleluya ndashimira cyane mama pasteur yagize amaherekezo gutyo ayapashije pasteur yambashira wakoro umukozi w'Imana agomba kugira imodoka nziza amaze mw'abantu mwe nakeza ngenda namashakoshi anicyayi amasha ubu nyine nta umuntu uzombona nishakoshi ni ya Bibiliya gusa nta yindi shakoshi uzoza kumbonana uzoza kumbona shakoshi yiye ziri muri kapo zirahari aho ngaho nta muntu uzoza kumbona nishakoshi muri ville mwishakoshi nakenda ndandegana ishakoshi zitatu ishakoshi ya kamera irimo amahuzu ishakoshi y'ibitabo ishakoshi ya trepie ya kamera murumva izo bintu mwose ngiye gufata ibiganiro zose none ubu nyine byose biri hariye nta makuru ya kane ishakoshi zabihe zari bikomeye warabihinduye mana nzagushimisha umutima wanjye haleluya nzavuga ibigwi by'amaboko yawe haleluya nzavuga ineza wagiriye mana we haleluya warabihinduye mana nzagushimisha umutima wanjye haleluya nzavuga ibigwi by'amaboko yawe haleluya nzavuga ineza wagiriye nigarukishaho ayo makuru nayo kwizegwa ndashimira abakarumeri imbere y'amateraniro ngo murumva neza nabashimiye kwijimbo rikuru kwisiyeje nabashimiye umusaza yabashimiye nanjye nabashimiye amateraniro akorane none ayo makuru naje ndabashimiye bene data imana ibahezagire aba bantu n'abantu bese gukorera imana pastor gikwere revera ni byiza gukorera imana ni byiza nta bene wacu wo kwicara ngo bangure imodoka bene wacu mwebwe bene wanyu abaziga bene wabo ikintu cyambaye imodoka ni igitaramo sinahawe ni igitaramo aba bantu n'abasomeye amazaburi ndabasomera ijambo amaze bama
semeni amen. Aba narabasomeye ijambo ikintu cyitwa aba bantu siko yeme igiye modoka zaje amajambo narabasomeye mwanci n'ubwiza se ni nationalite ni Imana vuga ngo Imana namenye kuri se w'imigisha Imana y'imurire erega sinakurekura namenye kuri se w'imigisha we Imana y'imurire erega sinakurekura namenye kuri se w'imigisha Imana y'imurire erega sinakurekura iraheze mwibikeho iki amasengesho mwibikeho ukwizera mwibikeho ijambo semeni amen satani ntazinjirira mumbabarire tube nkabagira agaserimba gato abashumba bacu nibaze ni agapambiyo kagufi pastor imbere yuko abandanya siko kuri mwebwe abagira ugari nta usura kuririmba muratwumviza kuza dutahica kumurumva nta ndirimbo yagira ugari dusura kumva hano bugume hamwe mwumvishije okay ene makuru mugume turebe gusa mugume hamwe pastor ahubwo nazana ibitabo hano siko kuri yeme isaha isigaye tugomba kwikora neza tuyikunguta haleluya umunsi Peter ahari umunsi bambaye imodoka bambaye ijambo ndibagirwa verse bamaseka cyane bano bantu baravuga iyi modoka irakomeye iyi modoka itunye Patrick yibagirwa ijambo verse ibi bintu byabaye nibiki narababwiye baraje kubukeye kwa kabiri amajambo barayumvishije nari namaze gutuza Imana bahezagire ndashaka tugira agasimba kagufi tube nkabashimira Imana semeni amen mbere yuko pasiteri wacu aza agire maherekezo haleluya dusubire iyo ntimeze nk'abantu nitumara tureba ko murumva abantu mwaza muramoko iva iba nk'uzamura amaboko semeni amen Leira iba nk'utera haleluya tera haleluya Leira wewe tera haleluya Hallelujah. 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 Amen. iyo ntimeze nk'abantu haleluya Nakishobora kitakora nikangwa n'amacu cyangwa itabaye nawe ushobora kwitanire iyo imeze nk'abantu haleluya nakishobora kitakora nikangwa n'amacu uturize ku birenge by'umwami hari igitondo kimwe uzonezerwa umunsi pastor amaze kumpamagara bamaze kumpa gift barambaye ikintu kinini jo namambwira ngo madame iyo ikintu kiri muno si ibintu ikado kingana gutya naho kumbi cyo ngicyo cyo kunsamaza kugira ngo sindi ntekereza ko hari ibindi bintu bihari ayo makuru murayumvishije bateguye kado nini bamagenda bayifungi narinze kuzana umupanga kugira ngo tuyiteme byari byaragoranye haleluya Amen. hari umuntu wanyandikiye kararambwira ngo urumva ngo rya jambo ngo pastor yavuga ngo ryo kukwegeza imbere ngo rya baruzira ngo nyabona ndakwinginze ngo urimbwire ndamubwira imyaka umaze muri Karumeli tuzaho baruzira yanditse ndabanza ndakureke kwanza yingarishira imyaka umaze muri Karumeli baruzira tuzaho yanditse wowe baruzira pastor yakoresheje ubwenge aravuga ngo umukozi w'Imana naza tumwigize imbere semeni amen jewe namatekereza ngo hariho tapi bari bashize imbere ngo niyo ngiye gupfukamaho ngo bansenge naho kumbe kuri iyo tapi ni bitangaza niyo birindiriye ndashimira abarongozi bacu pastor Eric na pastor Munaga na mama pastor Eric Imana imuhezagire
Jewe inama yuko ngura imodoka ngo yabere kuri podium niko bavuze. Apana muri restaurant muri kuri podium. Ngo barayuzuza barayimara. None ga moyi wibuke ko mfite icuma hari hanze ushiremo ikidari. Cyose ushiremo baze cyane cyane. Ko murumva neza? Nitumara pastor abone ko kandi amatushe yose apana itushe rimwe. Irabura kwanza. Wakize
aze hano ngo hano ngwino uterere we zirindwi. Haleluya. Bwana sifiwe. Bwana tukufu. Amakuru nayo kwizego. Murumva Peter? Ntacyo tuzobura n'Imana. Murumvishije? Ntacyo tuzobura n'Imana. Mana we. Turashaka kwikubira kuri bene wacu. Ariko tuzokubira. Haleluya. Dufite Imana itazikoze isoni. Amen, amen. Atukuzwe. Dufite Imana itazikoze isoni. Haleluya. Amen. Ariko njewe kwegera Imana niyo mahigwe yanje. Ibiheti yashobora kukura wito yavuze wiyigime yiyere kandi hagase kwitagirira. Ibiheti yashobora kukura wito yavuze wiyigime yiyere kandi hagase kwitagirira. Ibiheti yashobora kukura wito yavuze wiyigime yiyere kandi hagase kwitagirira. Uyu mumama agiye gutera nka bombe zingahe? Indwi. Hallelujah. Pasiteri wacu Hallelujah. 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 hari umugabo wiriya w'abanyabyinshi iriya za kabara iriya hirya yakaza nezerwa mu materaniro akagwa akaraba noneho baza kumukoraho akababwira ngo ni mumpembuza agakorasi sinoro mpembuka badatera Elias ndawumuziye Elias ngo yakaza hwera gutya mu ikionisa akabamukora mu mpembuza agakorasi niho naje nagakorasi kankura hano kuri Mazabaho pastor niyegenya nyamura pastor zani bitabo wa sawa nako kuturundani nahoraga yakuvumba amashimwe